Principal Judge Dr. Flavian Zeija okuza kugamba ebi kizireho bwanyuma yabamwe mu bantu kutunga kakomo mu rubaro n'abaramuzi ngo nuba bashabe bituga okora amishango yabo bakizibaha bahendera batabahire buhereza bakeza kumureta bayiko mushogo muramuzi abo police bakubuza ngo leta fayo nibagikwa ogibika ekintu kukintu fayirezaho ebura omusiba kwara omuramuzi yabuza ngo fayiro ya polisi umupolisi tinkumanyeye ngo mubuze mukamumusa ninye ndikubangi bikire iki kintu nyera mu kinshoborore ngoma yara swito kwisoma high court mbarara hano tinka hega go bushurizi ngo mperezo bushurizi nkabandi kandi mugenzi wanye naho bushurizi nimbashaba muramuzi mukuru nikushaba nikweshengereza gambira babantu bikiza nanye mperezo bushurizi ko naherezo bushurizi ngagamba nakanwa kanje mu rurimi rwanje tinore insinga ori insinga ruhanga ry'abatariho Zeija arabwira abo bona bari kutunga mwaka kumu okuba nibihe bitugaha abantu ngo begarukemu zitakahindira emirisiyo. What type of behavior is that if it is true? You can imagine omuntu bakakuretaha nibakushashura umushara ukibonogera ngo kuza kugira ngo waza gukorera umuntu icyiturote kuko baza yakwesende mwene nkabo tubakureta nkahindi nikakushashura umushara dokta bakakureta wanje ngo niwo kozirecho liga state atone ashabera baro kugambaho koreso mu gishogu okwegarukamu bwanyuma y'abantu kubatunga makakumu. Don't take it lightly that the public can come here and castigate you. As officers of court, reflect on this. These people, when they are coming to you, they think that they have picked something important. Someone who is going to help them, someone who is like their gun to shoot. Then when you reach there, you shoot them instead. You actually kill them. What type of behavior is that? Hacho kubanza n'emishango yabo kutura omukote ntumanya ngo mwine emirimo mingi n'emishango mingi kongana itwe twiremu kuba batube emishango konka omwanya gwo kugarukana ntweyongera okuharangatana n'okwangana ofisi yitu neyo kugarukanisa tukoti ntubagambira ngo butabashitamusa mukanga katubatsindi cyo mukoti konga tubagambira ngo mwazayo kubereko nabonesa abo kwa ningo mukuru wamwitiriza kuzo mukoti kubonabona. Ekireke cha Open Court Day kikatebwaho n'ekigendererwa cyo kwenda ngo abantu baburijo abari kuba binemanja babuganaho n'abaramuzi n'abaroya okutereza enshonga eziri kuba zigenzire kubi omukwereza abantu oburinganiza omukoti nabwe mwashebererwa aho kwa buri omubone wijana kugamba babigamba kukubiri aza icyo nicyo dukwenda Abwa TV West and Adolf Fireka.